Znaš kaj, nisam očekivao da ću se nakon povratka s mora u običnoj večernje šetnje Jarunom potaknut na jedno od najboljih burger mjesta u Zagrebu. Mjesto se zove The Munchies, a nalazi se iza Gelarija. Tek su otvorili i zato još nisi čuo za njih. Prvo smo isprobali Sopranos burger sa junećom pljeskavicom, mozzarellom, zapečenom mortadelom, džemom od luka i pesto majonezom. Ovo je bio sočan i iznenađujuće lagan burger. Brioche specijalem radi artisan pekarnica Kukuriku, a za 180 gramske Black Angus pljeskavice koriste meso iz The M Brothersa. Zatim smo pojeli Hot and Sexy burger koji je za mene definicija food porna sa dimljenom slaninom, kajmakom, pečenom paprikom, opet tim ukusnim džemom od luka, prženim lukom i čvarcima. Ali jelo koje stvarno moraš probat i moj favorit je The Tibli Munch. Fokača punjena mesom iz tiblice, salatom od jabuke komorača, blagim umakom i hrenom. Kako bi rekla moja Maja, famozno. Sve je izgledalo toliko sočno i mirisalo nevjerojatno dobro da je snimanje recenzije palo u drugi plan, jer smo svi navalili na svoje burgere. Nemam to snimljeno, ali vjeruj mi, jeo sam u tišini sa ogromnim osmijehom na licu. Toči se nova runda, a ako si poput mene na detoksu imaju i odličnu kombuču. Porcije su izdašne i ako mene pitaš opravdavaju cijenu. Zato te neću nagovarati da probaš The Munchies burgere, ali ako ih ne probaš, ne znaš što propuštaš. The Munchies je moj novi odgovor kad me pitaju za burger preporuku u Zagrebu.